Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ana pauluan. Traidor, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nanang, ibagamatan akin ni tatang agtuloyak nga agadal iti syudad. Agadal amin akaadalak, syaklat saan. Anya, pangalaan tayo nga iti gastusem. Abang ti kwarto laang iti binulan kat awan pa'y pagbayad tayo. Jak lakit di kayat taggigan dito'y away. Agadal ti kayat ko. Burwandak ka di dito'y. Pangalaan tayo nga rod nga iti buspusem, anak ko. Isaldayon ati daduma ataltalon, tasakaag tumit laang no addanton trabaho. Alan, ananang. Saan anala ka day ta ibagbagam? Kasano no saan mo nga igaad ti agadal? Ay ado ti kakasta. Sa bali ti ubraan da iti syudad. Apay kumaasaan ngay. Anya kumaasa bali. Imo na kamat gayam dito'y karayan nga aglablaba. Malmalpasak nun. Apay anala daw kang imay naglaba? Masursurunak namin. Awan ka no ti pagadal ko. Jaklakid di kaya't yagyan dito'y away. Madadail laang ti kutis ko dito. Mayat ko man o agadal ka mat. Tapno adda ka duwag. Imbagkan ka kada pagsapulan ni nanang mo. Agbay and sell itinatnateng kan prutas. Adda ka na yun kwartayo. Kasang anaimbag dagiti dadakkel mo. Tapno pagadalan da ka. Talaga akasaritak manin ida. Saan amabalin asa anak nga agtuloy iti kolehyo. Apay, apanoy-noy ti anak mo iti kayat na. Apay, nangarod pangalaam iti pagadal na. Apay, ang suswildo na taaw. Umapal nga raw, tagadal ka no ni Janet, agayim na. Imbag kadakwada at aggat-gatang ni nanang na tinatnateng ken prutas nga ilako da ijay syudad. Da tayo ngay. Agtaltalon tayo laang. Di iremedyo nga isalda di maisakan lang at alawn. Imbag ano muna asalimut-mutan ti pakaisaldaan ti talaon. Iwan mo't siguro Ta ibagbaga na mo't akayat na talaga ti makaadal. Bakan ti kanumat ti kwarto di tabanger kuna ni Nana Flora anang lady. Babae ko mati umay agabang. Apay kumano babae, bro. Kasla saan ka amaro? Damagam ka di pala na ita. Babae da. Kat barota mat. O, sikamat. Apay kumano babae da. Nungay babakat, oh. Padata ko mga estudyante, ti kayat ko asawan, bro. Ha? Ay, kunak man wagadal ti imayam dito'y syudad. Umay kamat gayam agaram. Agadal, ngam isamira at ti agaram, kasjay. Ha? Kasla saan ka alalaki. Adda boarding house iti asidag ti universidad. Ijay ka ama panagkita iti abanga makwarto. Imbag ijay, ta saan ka nga agkumyot ama panagadal. Kaano nga iti ipapan ko pa nagkita iti kwarto nga abangak, nanang? Inton bigat. Ngam ijay asidag ti universidad ti papanam. Adapay siguro bakante. Tanasakbay kamet ama panagbirok. Amangan no mapunnon to nga agpaiso. No itantan ko payla ti panagbirok ko. Adulakit di ti mapanagbirok iti kwarto nga abangan da. Ay wen anak. Imbag ket ta saan da ka maunaan. Wenanang, awisak ni Bea. Tapno adda kadwak. Bareng umay. Nasayat met no kayat na. Tapno adda kadwam. Imbag ta nasabat ka dito dalan, Bea. Mapanak ijay syudad inton bigat. Mapanak agkita iti kwarto nga abangan. Umayak mat. No didak pagadalan, inak agbirok iti trabaho. Jak kayat yagyan dito'y away. Kumuyog ka nga rod kanyak inton bigat? Wen, dagasan nak ijay balay mi. Palubusan dakman wan no saan. Umayak mat ijay syudad. Nasayaat mat. Tapno adda kadwak nga agabang iti kwarto. Imbagken ka tapagadalan da ka. Siyak, didak mapagadal, tamamirmiraot kami ngamin. Hay, makapasar.
Mabalin mo mati ag trabaho nga umuna. Agurnong ka. Inton adan urnong mo, agenrol ka. Uray saan mo nga alaan amin a units mo. Inutam. Anya pa'y ngay, no di kasta. Nagasgasat ka ngam siya. Janet, Apay nga grubrubwat ka. Papanam. umuyog akin ni Janet amapan ijay syudad. Gaputa didak pagadalon, inakagbirok iti trabaho tagurno nga. Inton addan maurnong ko, agadalak tunanang. Ala, noon napingat kang agadal. Kasaok nga rod ni tatang mo, tagi remedyo. Tapno matulungan da kamutlaang. Umunan to nga graduar ni Janet ngam siya. Mabalin ayamo ti kasta anak ko. No i-enroll na amin a units na. Ngam siya, saan ko may enroll amin no awan pagbayad ko. Mabaybayagak nga aglepas. Nakalukat mo tang titaway ti bakan ti akwarto na na. Adda ka din agabang ijay? Adan, dua babae. Ngam napandansapay dita universidad. No kasta, estudyante da. Napipintas ta ka di matlayang na na. Apay, no napipintas da. Di mo ko na nga agsirpat ti aramidam. Estudyante da. Masigurado, asaan da nga agparam. Gagangay ti baro anataer na na. Uray estudyante, ang kiday tayumot ay ti balasang. Nunay na ti kiday, rumukman inday. Ay, da kayo kit di ababaros. Buliero kayo. Ngamnay, may sa ti kusina yaw, ha? Awan ti agluto iti unag ti kwarto. Tapno maliklik ang ti puor. Wala na. Adamo ti di kusina ti stove mi? Nasayaat. Isungay naramit ko amay may sa ti kusina. Tapno maliklikan ti uram. Estudyante ka naman tinango ko par di tabangin na kwarto. Kung anin na Flora, anapanda ka no di ta universidad. Umandar man nga tantilaing mo amang buladas. Narigat ba't anawan pagliwliwaan, bro? Dulagat at damayat ang mabuladas. Apekit din ngay. Ay, hindi ka lang madidigra. At dala nga rodan si Mangput ijay balayo ang masikog. Awaran da jay, pinagawid ko. Iti di na maanusan ti kanayin ko apanagungit kan ko ana, nagawid mo't lang. Kasi mo't jay babae. Kasanon jay putot mo kan kwa na? Jakpay ka ba ala na biyagan? Tawan mo't trabaho? Amumat. Nasingput da tao nga estudyante. Imbag ta nasabat ka ditoy. Mapan ka di ijay syudad, kaka. Ay, uwan kaka. Apay ka day. Ipawit ko kumatoy kwartata. Pakitad mo man ka ni Bea. Adda ngamin na iremedyo nila ka ikaw. Tapno maka-enroll mo't laang. Ay, nasaya at mo't Tapno adda ka duwan ni Janet amapan ijay pagadalan. Bareng ano igaedda kat makaturpos da adwa. Ay, uwan kaka. Narigat ti awan adal na ita. Narigat ti makastrek iti trabaho dagiti awan adal na. Sapay adasad-sadot dyan akong agtrabaho iti daga. Sapay kaaduan na nga ubing ita kat kasadot dati agtrabaho iti daga. Wan nga rod Ay, no madanon to ti tiyempo nga awan mayat nga agtalon. Kasanon to ti biyag tayo at tao. Saan ba't amabalin nga iloto ti kwarta? Nakaumay kayo matnanang. Imbag ta na danon na kami dito boarding house. Wen nga rod nana, inak ko maagbirok iti trabaho ina. Kado anak ni Janet. Trabaho? Kunak man no agadal ka. Awan pa'y pag-enroll ko nana. Awan ka no kwarta da tatang ko. Adamat impaw it ni nanang mo kanyak. Itad ko kanumat kan ka. Pagadal mo kanumat. Anya, adda impaw itda kada kayo nana. Saan ka nga ruden nga agtrabaho, Bea? Ay, mapantan ijay universidad. Nagsabat kami ijedalan. Umay siguro ije balay. Nagsabat kami. Iso asaan na nagpatuloy ije balay. Ay, agyaman ako na nana. Maka-enroll akmat langan. Ay, tiragsak dyan anak mau. Idi may ted ko ti kwarta kaka.
Mapanda ka nun ija universidad. Siya ko mga rod ti mangipan ngam iso pa di pagplitik. Nanginamot nga agpaiso ti plete ita. Kasano, nanginamot ton ti gasolina. Wan nga rod nangina amin nun. Awan pa iti bumaba a presyo. Ngam no da tao ti aglako iti produkto ti mannalon. Naglakamot. Dito'y laang away analaka. Inton may paalawat ijay syudad. Nagbalinan akas labal ito. Tikangina na. Oh, anyat sersiripom dita kusina. Ha? Adda ka di ti ruangan ti kwarto ta ngam ikarkarigatam ti sumirsirip. Psst! Mangagda ka, kababain. Nan, kita man ti sirsiripa. Ha? Lukarak ti daw. Nagitimot babalasang aglot-luto dita kusina. Shh! Mangagda ka kunak pumat, kababain. Rumwar ka kit di, tan kamakiam-am mo. Kunak man no awan interest mo, karak ti babay. Ha? Kwa. Kinitak lang mat. Ang napintas jay maysa. Asino kadakwada? Jay nakaberde. Napintas talaga. Sapay iso ti kursunadak. Ha? Ang gaputa italang amang ko nga imbagam anapintas. Saan ko nga armain? Jay maysa ti anusak akid dayan. Anya? Unay taano sanain? Agditin na lapos tayo dito may sabalay nga saan tayo pa nga agaam mo. No ijay lugar tayo, uray adda ijay sa bali at turod. Ammo tayo tinagnaganda. Siyak ni Frank. Anyamat nga iti italtalimang nyo anagnagan nyo. Unay ta italtalimang anaganan. Beya ko nam kanyak. Oh, ibagam mo't tinagan mo, Janet. Imbagam nga rudan. Apay nga ibagak pailaang ngay. Adamat kaduak dito unag ni Reverend Father Jared. Reverend, adda ka di pa'y agabang apadi? Saan ka di nga ijay kumbento ti rumbang apagyanan ti padi? Reverend, tanasingpet unay. Ngam sana padi. Ay, kunaklakit din no agpaiso nga adda padi ditoy. Rumwar ka mat dito kwarto ta. Beya tinagan ka ro na pintas. In kamot ibaga tinagan mo kadakwada Inton maminsanin. Madama mo tiluto da. O di in kamot agin luluto. Ha? Saan ka kading agkapoy-kapoy bro? Adayamat kasta nga inhinyero. Dandani kan agturpos. Managbabain ka pa lang iti sango ti balasang. Ay, madama pa'y tiripasok. At damat naluto di tamakan. Imbag kada kayo tawan klase yo. Siyak, adda summer class ko. Malakayan ka abaron o kastamlaang bro. Ha? Ay, ubingak pa'y. Ken, estudyante pa'y maday tabeya. Mabayag pa'y. Kasano nadama ka una? Ha? Agngangakan to. Nadlaw mo ka di akanayon nakaakitaan ni Reverend. Sino a Reverend? Diyan ngay ko na ni Frank akadwana iti kwarto da. Ay sus, pakawanam. Uray is-ison ti lalaki dito'y lubong. Jack kaya. Nalabas ka mat. Apay mat ana ibagam ti kasta. Kababain mata. No day di atao ti kadwak amag na iti parke. Kasla saan atao. Siguro, kas jay ti lang ati kapre ako nada. Si kamat. Nasingpat ka no mat jay tao Uray ison ti kasingputan no kas jay mo tilangana. Excuse me. Ay, di ka unay na uyaw. Mayat mat ti ugali na. Ti ugali masukatan ngam ti kinalaad saan. Damag ka nga adda kanumot asawam. Nakaamuan nyo mat nga ada asawak nana. Adan sa kanumot putot mo. Agputot aya ti awan asawa na. Awan putot ko. Nasingpet da ti abaro. Nasingpot ka no. Ang mga no adamanin sa bali apututam. Ay, saan nyo asasawan ti kasta nana? Madadailak ka dagiti chicks. Asino ka diti kayat mo manin apagsangitin ka dagiti babalasang.
Jay ka di na pintas a kabarbaro a border. Apay ko mapagsangiton ngay nana. Paragsakan ko na ah. Anya aparagsakan. Ha, manayo naman ang timabiktimam. Ay, awan pa'y pinagsangit ko. No di kat pinaragsak ko ida. Nay. Sumunga din dagiti kabarbaro a border. Oy, asino kadagita nga ta, timabiktimam manan. Ay, saan nyo apiksaan na? Amo yun ano, asino kanakwada ti maibagay kanya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauwan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpasyudad da baya kan Janet, tapno mapanda agadal. Iti nagkasiraan da, nadanon da Jared kan Frank. Apada damutlaeng, nga agad-adal. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Sumunga din dagiti kabarbaro a border. Asino kadagita nga ta, timabiktimam manan. Saan nyo apiksaan na? Amo yun ano, asino kanakwada ti maibagay kanya. Pagsangitam to manan. Apay ngamin ngagsangit da. Saan kumot nga ibaga ngagsangit da? Beya tinagan day ta napimpintas. Idinto ta Janet day ta maysa. Ang pabusuyak man ni Jared. Kuna na kami nakursunada na ni Bea. Ha? Kayat nga tamot ni Beya. Nagpintas ni Beya. Idinto ta kasjaymat ni Jared. Ya. Ure saan yun nga ibalikas. Amo konti kayat yung asawin. Ay basit laeng nga anos. Inhenyeron to ni Jared. Mabalin ka di ama-amuan tinagan mo, miss? Pasensya kan, ngam saan ko nga ibaga tinagan ko iti saan ko atay. Ha? Pasensyakan, miss. Nadamag ko lang, met. Uray siya, imbagak laang matipod no akaririk na. Ita ka di lang agadal ka dito'y syudad? Wala, tao mo na atukad ko pa ilaang iti kolehyo. Kasta ka di. Madlaw ko, kat umuna ka nga agawid dito'y boarding house. Ngamdya kadwam. Ni, apay asipsiputan na kami, ha? Ha? Apay nga amom, amasapsapa akngam iso. Ay, kwa, miss. Napansin ko lang. Sige, dita ka pa'y. Apay tadamagin na pa'y. Ay, jak lakit di kaya't ama-amwanda. Asaan ko nga inyenroll amin a units ti first year. Oh, bro. Apay akasla kasuoran na tarupam di ti kwarto ta. Rumwar kakit di tamapan kay ti kusina. Anda ijari ti babalasang agluto. Suplada mat gayam ni Bea. Nakasao mo na ya. Nudado ma. Gagangay ti babae asuplari ti damo. Ngam no makita na anapingat ka nga agaram. Masyan tumutlangan ka. Ha? Kasta ka di? Ay, jak pa'y ngamin nag-araram iti balasang. Kasano kat impamay samot a libro laang tiininto na rum. Liw-liwa amot basit day tabagim babaan ti panakirelasyon mo iti balasang. Ha? Pagliwliwaan ka di, ti pan nakirelasyon? Inkaibaga ka ni Maya, nga umay nagatangan dito balay dagi tinatnateng ken prutas. Anaala ka jay bangkag. Anya ka di dagiti prutas anaalam di tabangkag ako nam. Adda papaya analuom. Adda bayabas ken anunas.
Imbag lang nga ipauit manen kan kuana pagbayad ni Bea iti abang ti kwartuda. Ay, huwag nagpaiso. Dandani man gaya man panagbabayad iti upa. Ay, imbaglakit da intado ti bunga dagita bayabas anunas ken papaya. Ay, nagrigat lakit din ti agpaadal. Sapay kumangarod ata, igaad na ti agadal. Kakasi ti tao nga agirimrimidyaw. Sana bale, ta indak tumot makitangdan nga agburas iti manay da kakasunya. Ta isupay ti tangdan ko. Ipabunag ko kadagiti agtutubo dagito'y nagatang ko kada kayo. Ipauit ko matlaang kan kati paglakwan me. Ta pagbayad man enti abang da. Tapos man gaya man ngagpaiso. Panagbabayad man ang iti abang. Ay, gaputa makumi-kumak, jakpay kat nalagipan. Hawan nga rod Ay, imbaglakit din, tadamula prutas kanat natang. Sana bale, tamakaginawa tayon to no makalpas da. Nagrigat mo't gayam ti agpaadal iti kolehiyo, kaka. Ngamno na sa iti ubing nga agadal, saan asayang ti bannog nga agpaadal, kaka. Pinagsasawam ka numat ni Manong Jared. Kung natimay sa kadagiti kadwa tayo dito eh. Ay, masurunak ngamin kan kwa na. Damagan nakit din tinagan ko. Damagan na laang mat. Uray kas jay ti kasasad jay tao. Saan mo kumamot apabainan? Ay, jak kayat akanayon nga umasidag kanya. Naglaad a tao. Saan mo kumaarukodan ti tao? Babaan iti langana? No di kat iti kababalin na. Ay, jak man amo. Talaga nga allergy ak iti dayja a tao. Ay na, Bea. Saan ka kumamot akasta? Kaasimat ni Manong Jared. Narigrigat no ikak itinamnama. Kat awan mo't nga rod namnama na. Sa bagay, ang saan mo kumaapabainan ti kayat kong asawan? Sursurutin na kadi. Apay nga da kadi ta malikodak. Ha? Kwa, miss. Mapanak iti pagadalan. At klasik inton madamdama. Saan ka nga rod ako mo'y kuyog kanya? Amangan no ibagad a boyfriend ka? Ew! Awan mo't ngamin ti sabali a pagnaan. Nalikaw, numagnaak pay langit ti sabali a kalsada. Urayem a makaadayuak sakbay a magnaka. Saan kamot nga nanwen? Ala, magnatakid din. Tani, maladaw tan. Di naksurutan. Urayem a makaadayuak. Siyak ti agkid daw iti dispensar iti inaramid ti gayam ko kan ka, Manong. Pakabasulak ka di ti kinalaad ko. Saan, Manong? Napatpateg ti kababalin ti may sa atao. Agyamanakan ka Kasta kumamot ti kababalin di gayem mo. Nakulaapan la siguro ti panunot di gayam ko. Dumtang to ti panawan, anasaya at to ti panakilangan na kan ka. Dumtang to nga taday ta panawen. Apay kit di asaan nga Manong Jared. No makita na anasingpot ka kankwana, imposible asaan amarunaw ti puso na. Kaslapay kid di adadakkel abasol ko kankwana. Kastapay tadi na makita ti kinasingpot mo. Urayan nakman mo't Manong Frank. May samot a pagadalan ti papananta. Ay, wala. Mayat samay, takakuyog tinapinta sa balasang. Ngam no nalaan. Jak mo't kayat akakuyog iti dalan. Angam no siya, kayat nakanod. Agkuy-kuyog tan, san ka di? Apay adamagan pay lang. Kunak no naka-reserve kan ni Reverend. Limpyo pay lang ti panagkita kanya. Nukas jay tupay mo't lang ay saanan. Ngam, ada mabalin ti pamilyada. Ha? Adda mabalin na ko nam? Uy, nalawa ti sanikwana. Saan lang agrigrikat iti biyag. Katsi ka. Agrigrigat kayo ka di? Saan matkat di? Ngam, nabakbak na ang ti pamilya da Jared. Ngam kas jay mo't da dyan Jared. Ay, uray awan. Saan ka di adda Frank kan Bea di agkuy-kuyog iti school compound? Ha? Wen,
Isuda. Naragsak dang agsarsarita. Idinto ta karimon nak. Pasensya amon tigayam ko, Manong Jared. Ay, nagmayat kat kuman no kaskan kakasingpat. Nasingpat mat no daduma. Mabalin ang nasingpat no nakaturog. Ngam no nakariing. Ay, kasla tigre. Imbagam ka rin, tirik nam ka ni Bea, bro. Saan ko amasit gan? Takarimun nak. Karimon, imbaga nang kadiken ka, karimon na ka. Wan bro, day tatipod no. Talaga nga dayo tirik na kanyak. Ladingitek bro, ngam ijidala ni tay. Nagpauray kanyak. Nagkuyog kami, anapan iji pagadalan. Nakita da kayo ija school campus. Asino ti kadwa man nakakita kada kami. Ni Janet. Nagkuyog kami matanapan ija pagadalan. Kasta ka de? Imbaga, tadda ni Janet na mayat na makikuyog ken ka. Nasingpat ni Janet. Awan ti maibagakan kwa na. Adda nga ta relasyon da Jared kan Janet. Ni ko ma Jared at ipang damagam, apay ngay asyak ti pang damagam. Kanayo na makitak nga kuyog da. Kasla ka na, kanayon tamat nga kuy-kuyog, ngam awan mat relasyon ta. Paypay suntan ati maadaan iti relasyon. Tapno may mayat ti panagkuyog ta. Ang panunutakpay. Ang mabisinak mo't. Intapay man di ta kantin, tawan pay mo't klase ta. O sige, ora siya kat mabisinak man. Adda ka di relasyon nyo kini Jared. Anya ti kinayat mo ken kuana. Kat no naglaan. Awan na relasyon mi. Agadal pa'y tinto narak. Atap ni Frank nga adda ka no relasyon nyo. Da kayo kit di Takanayon kayong agkuyog. Ada ka di relasyon nyo? Kayat ko asong batan, tapno adda mangilibre kanya. Kayat mo asawan. Saan ka anapudno kan kuana? Ang amsong batam lata? Awan dakas na. Aramatek ti utak ko, tapno adda magimulak. Ang saan anasaya ti kasta? Kinatraidor ti kasta. Saan mat asyak tinangaram kan kuana? No di kat iso tinangaram kanya. Bro, adda ka di relasyon nyo ka ni Bea? Awan pa eh. Ang agora ka. Pudno ka ling imbaga na addi na ka type. Imbaga na kadidaytakan ka, bro. Ladingitak. Awan sama tinamnamam ken ko na bro. Isuasikan tinagaram, bro. Kunak man no kunam, ngay pabusoy mo kanyak. Saan mo kasta? Kinasaritak ang nalaing ni Bea kat kuna na addi na kakanukayat. No day tatikin mo na. Awan mabalin ko. Apay analiday ka. Ada ka di parikot? Awan matkit di. Naibaga ngamin ni Frank. Nga imbaga ka no ni Bea, nga awan ti sumgar adut-dut na kanyak. Saan kayo la sigurong agkagasat? Addan tumasarakam amangayat tumat kan ka. Saan ka anarigat nga ayatan, tanasingpat ka? Agyaman ak unay kan ka, Ay, itaak lang ang nagkursunada. Nangamjak pa inrugi tinagaram. Bastad adagos. Ay, ladingitak. Ni, orasan ti klase. Inka iji klase, am tamapanak mat iti klase. Wan, sige, may mayat pa'y. Di ka pa'y agin anamot lakay. Ang mga numakaala ka iti sakit mo. Sana mabalay na jak agunay. Madanon tumanan ti panagbayan ni Bea iti abang ti balay. Ang di kamot pulos agsarsardengan. Kurang kan iti ina na. Parang makapagturpos mo't laang ti anak ta. Makainan tunda ta o no makaturpos. Inaktumanan ipawit akan ni Maya ti pagbayad ni Bea iti abang na. Yalamot ta rin ti bagas kan natnatang ay panakan ni Bea. Mabainak nga rudon akanayon nga agpawit.
Sayang mo't ngamin ti pagpletik amapan. Itad na laangan ka ni Bea, ta isupay nga aramatan na. Wala. Maawatan mo't siguro ni Maya, ta kastoy mo't nga ron ti kasasaad ta. Kanayon kayo ang makita nga agkuyog ka ni Jared. Kastamot ka da Bea kan Frank. Ada ka din relasyon niya? Nada kami ka ni Manong Jared. Awan, nana. Naira na lang amin nga agpada ti oras ti klase mi. Agdumala ang ti room mi. Tagdumakat nga ron ti kurso mi. Ngamno da Bea kan Frank. Ay, saan na ka mamate? Jackman amo, nana. Madmadlaw kumat dayta. Ngam mabaina kamang damag. Amangan no ibagada ama nagata pak. Ngam madlaw mat ititigtignay da. Oray, ilibak da. Dahi apa yon, anya ti mapaspasamakan ka. Kunak ngamin nga agin anaka, kan mapanta iti doktor. Nabayag basitan dahi ta uyok mo. Di mo tumot ngamin kay at ti mapanagpa-doktor. Ay, sumambot mo't na ito nga uyak. Nagkalahasan. Barigatan na ka talaga. Mapantan iti doktor, amang ano anyamot daytan. Angkit samot daytan, lakay. Kasanaw no magastuta ti kwarta nga aramatan ni Mia. Dandani man na nagbayad iti abang na. Kat kasanaw no kumaro day tarikrik naam. Alain takit din. Ano ngay maidalit ka? Di ad-adda na di ka makatrabaho. Nay, agan anukan. Oy, Mariaw, apa yun, lakay? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo ita alawas ang napauluan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kursunada ni Jared ni Bea. Gaputa na pintas ti balasang. Ngam saan anasaya at ti panakilangan ni Bea kankwana. Tanalaad kano. Iti panaglabas ti aldaw. Inlimad da Frank kan Bea ti relasyon da. Ngam nadlawlat ta ni Nana Flora a landlady da. Iti sabali a bangir, nagsakit ni Tata Mario. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas na napauluan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Ay, kasanon no magastuta ti kwarta nga aramatin ni Bea. Dandani man na nagbayad iti abang na. Kat kasanaw no kumaro mo't day tarikrik naam. Alain takit din. Nungay maidalit ka. Di ad-addan, adi ka makatrabaho. Apa yun lakay? Agan anukan. Marigata na nga umagas. Ha? Mabitang ta indak mga yam itilugan. Taipan ka ni ospital. Kunak tumot nga ming. Nga iti ipay kumanapan ta iti doktor. Anya ti ko na ti doktor. Apa yan nakapsuta? Saan laang nga uyak day tarikrik naam? Adagayam sakit mo iti puso. Maiparit ka nga agbanog. Nagkasangan. Ay, kasano nga roden ngay. Saan mo nga ipapilit yung trabaho? Napatpatag ti salunat mo, ngam ti panagtrabaho. Kapilitan nga sardeng ni Bea no kasta. Ay, katanya nga nga rin ti maaramid ta. Ganun ko na mo ti day nga agtrabaho ka now. Barang mairemedyo na tadi mo mat nga roden kabailan ti agtrabaho.
Adda ka di impaw itda tatang apag matrikula ken pagbayad ko iti abang ko, nana. Ay awan, balasang ko. Impan ni nanang mo ni tatang mo ija ospital. Eh, apay, nana. Anya ti sakit ni tatang? Ay, saan ko pa'y nga amaw, ta saan ko ang nakasarita ni nanang maw. Nadamag ko laeng nga impan na ka no ija ospital. Kasano nga rudon, kat dandani pa yun ti exam. Diyak ka din maka-exam? Un-una anda pa'y ti salunat ni tatang mo Kasano no may dalit. Unay matan. Sigurado adyak maka-exam nga rod no kastoy. Ay, nagmalas matan. Ay, anya nga rod nga, kat di damat nagayat ang tinapasamak. Pautangan kayo laengan, tapno di sayang dayto ya semestre. Ha? Ay na, agyaman ako unay kada kayo, nana. Kumusta kayon? Anya ka ditimbaga ti Doktor asakit ni Kaka Mario. Adagayam sakit na iti puso, kaka. Saan laeng ajay uyak na. Nakarkaro akim mapsaut idinabaybayan. Ayo na yan. Adda dagiti banag aditay mapakadaan. Kas kuma iti sakit. Ditay namnamaan nga iti anyaman nga oras. Kumpet kada tayo. Kaya't tayo man wenno saan. Maladingi tanaklaang kaka. Tada kami pa'y aperme tirigat na tinakapasamakan ti kastoy. Inabuson samet nga nila kay mo tinagtrabaho. Inikan na kumamot ti bagina iti inana. Day tamot ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. Ngam dinakmat ipangpangag. Pinautangak gayam ni Bea iti pangmatrikula na. Kan pagabang na. Saan nga min maka-examine ka no saan nga agbayad iti matrikula na. Sayang nga agpaisong amay dayto a semestre. Ulitin naman no saan maka-examine. Ay na, agyaman akaka. Imbaglakit din ta pinautangam. Pinautangan ka ni Maya, ni Bea iti pinagmatrikula na, kan pinagbayad na iti abang na. Kasano nga'y ang mamayadan? Jakmat nga rodan kabalan tiyag trabaho. Siya kung trabaho. At dapat dagiti prutas kanat natang mabalin nga ilakaw. Intun maimos nga'y, kat di ka mat makaarado. Diferensyano siksikat tiyag trabaho. Ay kat ano santa, no anya ti maubrak, lakay. Apay naliday ka. Anya ka diti parikot mo. Impan ka no ni nanang ni tatang iti ospital. No saan ang makatrabaho ni tatang, kapilitan ngayon nakagbirok iti trabaho. Agsardeng kapay nga agadal. Kapilitan taan niya nga iti pagbayad ko. Ore ka no ni tatang ko. Saan ka no matunay na makatrabaho? Gapoy ti rayuma kan sakit ti sikot na. Sumardeng ka kadimat. Planok ti umakariti nalaklaka pagkasiraan. Hanggang saan na dito eh. Ijay tun ayan ti pakabirukan iti trabaho. Nalabit nga oray siya. Kat agkita akmat iti trabaho. Umayak man mat di tayo bagbagam analaklaka apagabangan iti kwarto. Addatan dito'y balay. Di ka man agganatan nga agtrabaho. Dahito yan tay kunada adon amamirmiraot. Apay ko maadon ako naman. Maawagan pa'y nga ron iti down no mamirmiraot mo't lang. Don taagtugaw, mangan kan maturog laeng tiaramidan. Sa anak mo't nga ron na makatrabahon iti talaon. Ti importante, saan ka manan nga agsakit. Narigrigat no adda agsakit a kapamilya. At ayamat mayat nga agsakit. Ambok day ta. Ngam annadam ngamin ata bagim. Di mo abusuan ako nak. Sa dino ti kunam apagakaram? Kan apay? Agsarde nga kiti dito ang semestre. Tagtrabaho akpay. Awan ngamin pag-tuition ko. Mabalin mo matlatat ti agyan dito'y kwartota. Ore adda do ti bayadak.
Awan mo't ngamin mabali na sirkan dito at trabaho, bro. Sa anak mo't ngamin na maestro. Tapno, agaplaya ko makas maestro. Ha? Anya nga trabaho ti pagaplayam? Uray waiter di tanano iso ti bakante. Narigat ti mapanagtalo ni di away. Ngam sayang ti panagadal mo no sumardeng ka akunam. Masaya ang anak mo. Awan mabalin ko, bro. Anya ka diti napasama kada kayo, tatang. Amok pa yan. Nagadumot di ta ti mabalin na kawiwitan ti sakit. Masapay sakpay mo tayo na. Ay, Sa anak ka din asumrak inton umay apa nagsisarak, tatang. hanya nga ti pagbayad mo. Kanay busmut tan ti nakaisaldaan ti talon. Adi ka pa'y nakaturpos. Nakautang tayo pa'y kanimaya. Inak lang din ang agbirok iti trabaho. Ituloy kun to ti agadal inton adda urnong ko. Apay no tulong amla ni nanang mo ni di bangkag kantalon. Tanay kaasimad. Yakmat ngaminan makatrabaho anak kao. Day takot ang kainaran iti bangkag kantalonan. Ay, no way. Bea, apay nga agim impaki kamatan. Medyo adayo dito iti nakasarakak iti trabaho. May sa akon a servidora iti restaurant iti sentro. Ay, sayang no agsardeng ka iti panagadal mo. Awan mabalin ko. Ituloy kong tumit lang. Apaman ang makaurnungak iti busbusek nga agadal. Sapay la ko mga rod, ta makaurnong ka. Nagrigat kat ngaminan ti kastoy. Marigrigat lang aruden da tao. Nagsakit pa'y ni tatang. Makalungaw kayong tumatlaeng. Basta agagawa ka. Ikagumaam ti makaturpos iti panagadal mo. Makaturpusak nga ta. No kastoy mat nga awan pagadal ko. Ay, awan lat ammo. Nagdinamot gayam da beya kan Frank iji papaabangan ti kapsat ko. Pudno ka di dayta, nana? Nagdanadan? Mas daawak mat iti nakitak. Nakitak nga imo nagdaadwa iti may sa kwarto. Saan kayo nga taan nagriro laang, nana? Dinamag ko pa iti kapsat ko. Noan niya tinagan dagiti agigan iti kwarto nga imo ganda. Kat biya kan Frank kano? Kasanon no agsikog ni Bea. Nanaknakam ka ngam isaw. Nakiden nakit din. Babaero pa imot nga rin tinakiden na. Ha? Babaero ka din ni Frank, nana? Ay, nadamag ko. Nga do ti potot na panay inauna. Anya? Imbag ta nagsabat ta ka. Imalis ka no jay anak mo iti nagkasiraan na. Ha? Apay nga imalis iti nagkasiraan na. Ijay ka no as-asideg ti ayan ti trabaho na. Nalaklakan sa kano ti abang ijay. Adda nga ruden trabaho ti anak ko. Wen ka. Servidora ka no iti restaurant. Ay, imbag man ta, adda nasarakan na adagos. Adda dito iti napan nagbirok iti trabaho na iti syudad ng awan ka no mo tinabirukan na. Ay, naswertian na mataka ka. Imbag day jayan, ngam ti awan trabaho na. Ay, sabagay mo't kit di Ang sayang mo't ti panagadal na kaka. Ay, sayang nga talaga. Ngam awan maaramidan ta. Taawan kat nga rod pagadal na. Di ka ka di sumurag iti trabaho. Apay nakailan ka pa lang. Madmad iti bagik. Jak maawatan tirik na. Agpampambar kan samot lang. Agpampambar. Apay ko mga agpambarak ngay. Madmad iti bagik ta sa anak ngamin anag sa nga ili. Nangag mo. Kaya't mo asawan, masikog ka, danga. Dang ako nam itan, tanagbong at inaramid ta, ayop ka. Di nag-awagan iti ayop, danga. Anya ti awag mo iti parso amang sikog, ngambay-bayan na ti sinikugan na. Ayop lang ti mga ramid iti kasta. Panawan ka man langan.
Aping impalubos mo ang nagsikog ka. Danga ka talaga. Kablawan ka, takaturturpos mo, ngam adan agur uray at trabahom. Naggasat ka, Manong Jared. Agyamanakan ka. Nagbunga matlangan ti sakripisyo. Di ka mangliplipat no adda kan iti nga to. Saan ko ang malipatan tikaskan ka na singpat? Sa anak a pumanaw dito a boarding house. Tada ka agayam ko. Naks, ha? Imbag man takayat mulat at agyan dito eh. Oray may sakan nga inhinyero. Engineer Jared. Ha? Nagpormal matunay daytan nga awag mo kanyakon? Pwedno mat nga engineer kan, Manong Jared. Wen, basit langan na kanito. May saka mo ten a nurse. Kat si kanto ti mangagas iti nasakit a pusok. Ha? Nasakit a puso? Adda ka di sakit mo, Manong Jared? Anda. Si kalang ti makaagas. Saan ang maagasan? Ti asino man a doktor. Saan asim mangpet dito boarding house da di Frank? Manipod masikugak. Nagbaliwan. Saan yan akas ididamo ti panakilangan na kanyak? Ay, sapay agbawas da kano iti trabahador iti restaurant. Sigurado lakit di amay saak amaikat. Tamadlawon ti tiyan ko. Ay, buisit kit di ti kastoy. Ni Bea ti masabat ko iti sango ti grocery. Nakakot kan madlaw alimokmag. Kasla masikog. Si kamat kayong Janet. Grocery ka? Wan, Bea. Madlaw alimokmag ka Kasla masikog ka. Masikog? Ni, sana? Panagkitam lang. Limok magak takanayo nak ngamin amangan iti restaurant a pagpapaaya. Kasta ka di? Kumusta kayo matan ka ni Frank? Frank? Amupay no ayan day di Frank. Saan ka di? Ako nada, nagden na kayo? Nagdan na. Ay saan? Agayam kami lang. Nana, saan ka di anak ko nayo ang nagden na dabeya kan Frank iti papaabangan ti kabsatyo? Wan basang. Nakita mismo ti dua amatak. Nagsabat kami nga min itay. Nadlaw ko alimukmag. Sana kakot. Kasla masikog. Nalabit ang masikog Basta nakidin na ti babae iti lalaki. Posiblay ngagsikog. Malaksid ano lupas. Kuna namat asaan da kano anagden na. Saan kano amasikog, Nana? Sa lawasaw dayjay. Ay saan nakachismusa. Ngam, mapanak tumanin iji balay ti kabsat ko. Paliiwak man ida. Apay nga itaka lang asumangpet. Napnapanam. Apay adamagam. Anya kung bangay ti bibiyang mo. Asawa kaya. Nagkalay sa taya. Ayop ka, Frank. Kasano kami ni iti anak ta? No irresponsable ka mat. Awanan trabaho. Tamadlaw nga minan ti tiyan ko. Mas daawak namin Tapay ngayon, tulok mo nagsikog ka. Nagsikog ka kaya no saan nagapukan ka? Imbaga kaya, nagsikog ka. Intun dakkelon tatyan mo, nagalas ka na kitaan. Kasla da sarsaron mo matambor. Ayop ka talaga. Daytoy ka tinaganganab ko kan ka. Di ka paila. Anya? Ituloy mo. Jack paila. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Traidor, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naduktalan ti doktor nga adda sakit ni Tata Mario iti puso. Gapo ta saanan ang makatrabaho daytoy. Nagsardang nga ron ni Bea iti panagadal na, kat simurot ka ni Frank. Kat nagdanada iti nalimad. Idi masikugan ni Bea. Nagbaliw ti panakilangan ni Frank kan kuana. Manmanupayan nga agawid iti boarding house ta. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Imbagak namin ayang agsikog ka. Inton dakilan tatyan mo. Nagalas ka na kitaan. Kaslaad danton sarsarun mo matambor. Ayop ka talaga. Dahito'y ka tinaganganap ko kan ka. Di ka pala. Anya, ituloy mo. Jak paila, anya. Di ka pala baliw kut laklakayan kan. May sakanton atatang. Anya atatang. Nataer abaro da ito, saan kat atatang? Nasakit tirapayag da ita balikas atatang. Sikat ay kunada nga awan ammo na atatang. Ha? Ulit naman, tagdiso ti dakulap kung di ta sungom. Matep-tep adi na oras na ita tarabita ba sungom, ha? Pagawidem lang ni Bea dito, tapno adda kadwam ngagtrabaho. Agurnong ka no nga road iti pagadal na. Kasano ang makaurnong ay no pagawidom dito. Kakaasik ang agtrab-trabaho, asiksik ah. Saan ka di atila pagdandanagam? Uray saan ang maubra amin? Do atalaang mo't amangmangan. Uray ano makaturpos tumot laang, tapno masakan na tinaisalda at halawon. Isungarod nga agtrabaho, tapno maituloy na mutlaang ti panagadal na. Gamno agawid, akas iti kunam. Kasano nga rod ang makaurnong? Inkanto man kit di bisitaan, iji pag-abangan na. No kasanumat ti kasasaad na. Alas sige, ta kumuyog akto kun ni kakamaya, no mapanmanan ni syudad. Wan ta basit samutan ti agas kaw. Iji kan syudad agumatang, ta nalaklakang amiti butika iji ilay. Mabalin ka di nga intamangan iti restaurant, Janet? Agluto ako man kat. Ang no awisan nak. Ipakpakaunak nga ibagakan ka. Anarawat. Kasusweldo ngamin. Ilibre ka man mat. Blowout mo ka din, tanagsweldo ka, engineer? Di na ka di awagan iti engineer. Jarid ka dilatan. Matungpal ti kalikagom mo. Tapno saan mo nga ibabawi ti free dinner, Jared? That's better. Okay, let's go. Addaak iti sango ti klas a restaurant. Ay, mabisina. Nga maawan kwartak. Sinalbag tumot da di ang Frank. Napanan naman nga tan. Ni, adda nagsardeng akotse ti parking lot. Ni Jared kin ni Janet tirimwara. Aglingadak dito'y may saalugan, tapno didak makita. Surutak ida itinaliman. Sa anak nga agpadlaw. Naggasat ka talaga. Tadang trabahom kas inhinyero. Ije kumpanya nakaangayan ti OGT mimutlaeng tinangalakan niya kas empleyado. Mayat nga minti performance mo. Iso nga inalada ka dagos. Ita, empleyado dakan. Inaramid ko ti amin nga mo kapag sayatan ti kumpanya nagtriningak. Agpaiso tay kunada ano na singpet, makagunod iti nasaya at agasat. Timot sadot kan traidor, maiwawa kan agrigat. Nang ikuti saritaan lagi dito. Naggasatan ni Jared.
inhinyero gaya man ti inuy uyaw ko gapo iti kinalaan na. Sigurado adakkel ti sweldo na. Ta inhinyero ko naman. Di masamat ko. Ay, Beya, si kakadidaytan. Na, masikog ka ko nakakot. Agpamarangak asaan na siya dito eh. Diyak kaya't nga idanon na kada Janet ti kasasaan ko. Darasag ti pumano. Na. Ay! Imposible adinak nakita ni Beya. Inton masurunak, mapankutok-tokan ti kwartong abangan dakan ni Frank. Anya day taangot mo? Aglalaok tinasangar ken kasla asok ana ang tuol? Anya dagita nga angot? Di ka man sikat tambor. Ada parikot ko. Mariribo ka nak. Si kalaang ayat yadda parikot na, ken mariribukan. Amukla kumakastoy ti pagbanagak iti sidong mo. Nagawid kan, iji balayaw. Tay pakitam na ito tambor mo. Ipakitam ka dito atang mo. Sung agawid kan. Tsanga manlangan. Kasano ko mga agawid ak no kastoy man ti kasasaan ko. Adda lang arudan sakit da iti puso. Agpakita akit din amasikog. Imbag ta simbangput kan. Adamanin baro adamag. Anya dayta, nana? Nasabat ko ni Beya ije sentro. Hanggang di nakpinansin. Dinardaras na tinagna. Uy, amam, masiko ka talaga sika. Talaga amadlaw ti tiyanan, nana? Ay, wun, balasang ko. Uray an-anwon na. Di na mailingad. Idi nagsabat kami, dinamag ko no masikog. Ngam kuna na alimok magkanulaan. Patsyamag? Saan na alok magdayjay, tanatira dati tiyan na. Kaslaadan tambor asar sarunwon na. Sapay la ko mga rod ta maituloy na lata ti panagadal na. Nga uray addanton anak na, nana. Anya ka di ti parikot ti prinsesa. Kaslada pa kariribukam Kasanupay nga ta makaadal ni Bea. Numasikugmatan. Nakita ngamin ni Nana Flora. Ha? Nakakita ni Nana Flora kan kuana? Ijay sentro. Ngam dinardaras na kano ti pimanaw. Saan nga ta kaing-ingas na laang tinakita ni Nana Flora? Nakita kanupay ni Nana Flora ida iti boarding house ti kabsat na. Duwada ka ni Frank. Ay, sigurado apasangitan ni Frank. Manon ti sinikugan ni Frank. Medyo na apanawan ti babae. Unusan, iso ti mang papanaw. Nasaam ka di pailakan ka? Ti panang busted kan ka ni Bea? Saanan? Tain-inot nga inagasan ti may sa nurse. Naglunit day ta asugat. Ti nurse, kat adda ita iti sangok. Nasingpot day dyan nga inhinyero. Saan ka day? Wala na. Wen kayam. Adda ko makiddaw kada kayo. Anya ka di day ta, basang. Kaslaman napatag day ta akid dawam. Noumay to ni nanang ko ditoy. Saan nyo ko maadakdakamaten ti maipapan ka ni Bea? Taapay nga ilimod ko kunkwana ti kasasaan ni Bea. Amangan ngamin no idanon na kadagiti dadakkel ni Bea. Ay, nasaysaya at numaamuan da. Tapno amuda. Kwa ngamin, nana. Adda sakit ni tatang na iti puso. Kat amangan no anya pa iti mapasamak. Apay, saan kayo ka di ama konsensya? No dakas ti mapasamak iti amana? Ay, delikado nga ron. Ay, sana ka chismosa. Nung ay matuluyan ka agpaisaw, di kat adabasol kan. Ay, dahi takit din. Ay, won, sana ka chismosa.
kaman kit dinamagan ka ni Maya. No, kaano amapan iji syudad, ako muyog kamay. Sige, tamapanak inton malam. Awan pa'y siguro ita, ta agdudumamot nga ili ti papapanan na paglaklakwan. Adumat nga minti Mayer na karagiti maang angkat na anat natengken prutas. Saan laang nga ije syudad ti paglaklakwan na, agduduma pa'y apalingke. Kaano tangata amabayadan ti utang taken kuana. Inton maburas ta ti isang kabasit abunga ti manggata. Isuntod ti panagbayad ko kenkwana. Sa bagay, isuntumot lang ti gumatang iti bunga ti mangga. Nakaumay kamot dito'y balay, kaka. Umay ka din agbayad. Ay, kwa kumakaka. Jay tulak ko man bunga ti manggami ti pagbayad ko. Si kantulaangan ti manggatang. Kunaklakit din no umay ka agbayad din, kaka. Ay, kan umay ko kumadamaga no kaano ti ipapan mo ije syudad ta makikuyog akken ka. Sanan nga ijay syudad ti papapanak, ta traffic launay. Kanada pa'y malabsan at toll gate. Iso nga iti asideg nga ilay ti paglaklakwak. Ay, kasta aya. Ay, kunakman no, ijay syudad pa'y laang ti papapanaham kaka. Imay nagsingir itay di akin kuka dito'y balay. Ngamawan kamot. Apay ko man awanak. Adamat imam amang yawa titibayad. Adda ka diinted mo apagbayad ko? Manmano akmat nga daritoy. Sikati rumbeng agbayad. Ta sikati kanayon nga daritoy. Kunak no nanakman ka a tao. Jay mo't lagayam kinababait ti kinayat mo kanyak. Kunak man no ay ayatan nak. Inayat ka idi. Hanggang pasensya ka na, no saan na nakasta ti marikrik na kita. Nailaw anak kan ka, traidor. Awan pa'y pakairanudan kan ka. Sakit tinakam lang, tititdam kanyak. Hosto, tapno tablata. Agparehas tangaron iti marikrik na. Buisit ka, tao! Traidor! Lawlawan kan! Kasta akmat kan ka, beya. Agpada tayo iti marikrik na kunak manan. Anya ti aramida kita. Jakmat kayat ang subli iyayayan ni Janet. Tamaam mo na langkit di ama si Kungak. Jakmat mabalin ti agawid di balay. Anya nga ta ti aramida. Amok nga da panagayat ni Janet kanyak. Intun makaanakak. Umasidagak kan kwa na. Kat kampay idi. Adda panagayat ko kan kwa na. Baknang, kan sigurado ana nga ti sweldo na. Baniitak man. Kaano kayo ama pa na di syudad? Saan kanumoten nga ije syudad ti paglaklakwan na. Dita kano asidag nga ilay. Isun ti paglaklakwan na ita. Ay na, manuabulan na nasaan na nagaw-awid ni Bea. Agsyam samot na bulan. Huwag nga rod. Ay, ado siguro ati urnong na ita. Bareng nga rod agin roll no maya pa nagsisirek. Huwag, day tamot ti kunana. Inutan na kano. Kasano day ta? Mabalin ayamat ti kasta. Kasta ka daw ti kolehiyo. No basit ka no ti mai-enroll na. Mabaybayag ka numot nga agturpos. Kaya't mo kadi, ta inta makimisa. Kalpasan na, intamangan iti restaurant. Ah? Sige, kayat ko ti mapan makimisa. Ingka nga rodag saganan. Ta inak mo ti saganan ti kotse. Inaklabasit dalusan, tanatapok. O sige nga, Rod. Inak pa'y agdigos. Gusto nga rod. Tadyak na dalusan jay kotse di simang petak. Nabanugak ngamin na naggapo iti trabahok. O sige, tamabiitak lang mat nga agrobwat. Nasapa pa'y matkit di. Guston to no madalusak ti kotse, nakadigos ka maten. Da Jared kan Janet tinakakot kay. Agturong dan samat iti simbaan. Nagkasat kat ni Janet.
kanayon nga ilugan ni Jared. Imbag tadidak nakita. Dumtang to ti aldaw. Asyak mo ti aglugan kan kadwa ni Jared. Saan kat asika, Janet? Janet, saan ka di may salangan natawan kat graduation mo? Wan, makaturpusak tumatlaangan. Agbunga matanti sakripisyo dagiti dadakkel mo. Maragsakan lakit di dananang. Angam, sigurado nga umapal to dagiti dadakkel ni Bea. Apa asin murag ni Bea iti saritaan ta. Agpadadaken ni Frank ang nagsardeng iti panagadal da. Tanagdenadakat nga rod. Kaslapay kid di traidor ti panagkitak ka ni Frank idi. Ano, nalipata kong dayta. Anya nga rod, no isudat ti agkagasat. Nasayahat no kagasat da. Nung ay panawan manan ni Frank. No kadi panawan ni Frank kat agsubli ni Bea kan ka. Awatam ka di manan? Agsakit matan ti tiyan ko. Ay, aganakak nga tan. Diyos ko, sapay agmay-may saak dito kwarto. Kapilitan ang mga alaki di taxi. Tamapan ako ni di ospital. Oh, ayan nga taday di Frank. Masapol ang mapanak i di ospital. Sakbay nga agsakit ang permiti tiyan ko. Anay. Ni, adaw may ataksi. Para tamapan ako ni di ospital. Ayan nga tanday di lalaki. Agmay-may sa kamapan ni di ospital. Bit-bit ko pa ito'y gamit mi iti anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Traidor, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti saan anasaya at apan nakilangan ni Frank ni Bea, kat permi matababawi ni Bea. Iti sabalya bangir, nagsiningad mat da Jared kan Janet, kat idinakita ida ni Jenny, at dadakas asimkan iti panunot na. Bayat ti panagpampanunot ni Bea. Nagsakit ti tiyan na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Traidor, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Adda umay ataksi. Para tamapan ako ni di ospital. Ayan nga tanday di Frank. Agmay-may sa kamapan ni di ospital. Bit-bit ko pa ito'y gamit mi iti anak ko. Awan samot klasem ita. Mabalin ka di ngayon tagpasyar? Sa dino kumatipagpasyaran ta. Wen, awan mo't kit ti klasik ita. Sige nga Rod. Sikati agpili no sa dino ti pagpasyaran ta. Mabalin ka di amapanta ijay museum. Ado ti kayat ko makita ijay. Naasam kagayam amapan iti museum. Sige, tauray siya kat kayat ko matimapan ijay. Ado ti maadal maipapan iti history. Nurse kanto. Angam, history mo't gayam ti pagasmam. Awan mo't dakas na. Saan ka di? Awan mat ni Bea dito boarding house. Napanan na kata. Hinak man nagdamag dita. Ay, agora ka. Kita man pa lagi ti gamit na. Ay. Handa na pa yung mat dito eh.
Inakitaan na naluto ang makan. Tani, mabisinak. Ante kaldero. Awan. Sapay mabisinak. Napanan nga tada di abuntitan. Naganak ngagmaymay sa. Imbag lakit din tamayat Jenner sa anang kontak iti social worker. Alaan da pa ilang ti anak ko. Taimbagak abinaybay anak tiyakin putot. Inton makapapigsaak. Mapanak ijay ayan ni Janet. Kat ikagumaak aban ni Ethan ni Jared. Medyo umat gayam ti bunga ti manggayo dito'y turod, kaka. Imbagla pangalaan iti pagbayad mi ti utang miken ka. At dapat kit di mabati kada kayo. Saan yumat amay bayad amin ti paglakwan nyo iti mangga. Nasaya at mutan at na mabatay. Imbagla igatang iti agas. Kumusta gayam ti riknam, kaka? At ka di matlaang nakaginawaam. Uy, masapot nga agagasak akanayaw. Sana mabalin nga isardeng. Basta ada maintenance ti may sa atao. Saan masapul nga isardeng, kaka? Ngam kasanaw no awan ton ti maigatang. Enjoy ka kadimat lang nga may dito'y museum. Wen, Jared. Ita lang kami nga umayak manan dito eh. Uray syakmat. No saan aga po iti awis mo? Sa anak pa yan nakastrak dito eh. No awan ka mat akadwak. Amang ano sa anak kastrik mat dito eh. Kat kumusta mo ti panagadal mo? Kanayon sa mo ti panag-duty mi iti ospital. Intern ti kayat ko asawan. Mayat mat. Iso na lang tano iti sa bali nga ospital ti pakaidistinuan mi. Kapilitan nga ag-commute akanayon. Bayam, tanusan a conflict iti schedule ko. Itulod, kansukunan ka. Ha? Angam, kaasi ka mata mairaman nga agpuyat no rabi iti duty. Pakaragsakak ti agsirbiken ka, Janet. Adda akong dito'y boarding house ko. Agim paki akit niya. Tay karigatak ti mapan ijay ayan ni Janet. Sayang di urnong ko. Imbes nga aramatak nga agadala. Pinagbayad ko ija ospital. Naibatik pa yan ti anak ko iti may sakadag iti social worker. No adda mangampon na. Kapilitan nga ipaampon ko. Tapno makalapasak matlaang. Inak pa'y makisarita kin ni Nana Flora nga agsubli ak ijay. Deh, si kamot day ta, Bea. Am-am mo na ka din. Kano, nalipatan naksamot. Ah? Ni Nana mat. Kasano kumangay amalipatan kayo? Nagsabat ta ngamin ide. Kat dinardaras mo ti pimanaw. Pimanaw? Kaano, Nana? Awan mo't malagip ko ang nagsabat na. Ay, sa anak pa'y nga agkabaw, Bea. Oh, ayan nga itay sikog mo. Sikog? Da kayumat, Nana. Mangrabak kayumat. Ay, Nana, saan man aday tati pagsaritaan ka? Ah, Kaya't ko tagsubli dito yung boarding house yung. agkakwarto kayo kadimot laang ka ni Janet. Ayan na ka din, Nana. Napan nag-duty iti ospital. Ay, kasaumpay ano kayat nang agkakwarto kayo. Imbag ta si Mangput kan, Janet. Ay na, nagmayat akitaan ti uniformem anak kapuraw. Agyamanak. Bea, naganak kan? Naganak? Nangibaga naganak ka. Apay nga ilibak na anaganak. Ayan ti anak na. Uy, anya ti itantanamitin mo. Apay ana ikuling ka. Kwa. Anya ka di ti gagaram nga imay dito eh. Kwa, agsubli ako mamatlaang dito ayan mo. Mabaling ka di? Ha? Sa
Sadino nga tati ayan ti anak na. Hoy, Janet, apay amay kulkuleng ka. Ah, Kayat mo ka di nga umayak dito eh. Kuna ni Nana Flora, akasao ka no kayat mo. Nagsao kayo kadikin ni Bea, basang. Ayan nan ngay. kuana na. Sublian na kano dagiti gamit na. No makikwarto manenkan ka, ayan ngay, ti anak na. Dinabang mo ka de. Kuana mat asaan kano anaganak. Anya, ketasaan anaganak. Narunaw nga raw, ti sikog na. Ay, nagdakkel ti tiyan na itinao, di pa nagkita may. Ay, ulbod day jay a tao. Mati kawak at talaga nana. Ayan nga tatisikog na nga imbagayo. Ay, sa anak nga ulbod, ipanak-nak ko kan kaapod no ang nagsikawg. Maamwak to matlaang tipod no. Anya ti kunam? Agsubli ni Bea ditoy? Day tamat ti kunana itay. Napanainala dagiti gargaret na ije boarding house na. Nagsinada ka di kan ni Frank? Jakmat na damagan. Ngam, apay nga agsubli ditoy. Kan, ayan nga tati anak na. Sa dino nga tanga ospital tinaganakan na. Jak amo, takuna na asaan anag sikog, kan saan anag anak. Maamwak amin dagita. Ado ti amam mo kay ospital. Ay ayatan na kadipay ni Bea. Araman na pa'y nga ta. Saan kumaman? Agyaman na, tainawat nakmanan dito'y sigod a kwarto ta. Ha? Kunang mat akayat mo ti agsubli. Alangan mat ako nakasaan. Apay nga minapimanaw ka iti sigod a boarding house yu. Yo, kunam samat. Awan matikaduhak. Ti amomi. Nagden na kayo ka ni Frank. Hay, saan apudpud no alalaki day a Frank? Di na amo nga aramidan ti pagrebangan na. Ayan na nga Rod. Di na ka man lain tulod dito eh. Jak amo no sa dino apaset ti lubong ti ayan na. No si bibiyang pay, wano saanan. Kunak man no imay ni Bea. Jakmut makita ditoy. Nakaida sa tanasakit ka no ti tiyan na. Kasla kalkalpas ang nagsakit. Madlaw ko ang medyo nakapsot. Ang mga no nagsakit mat, kat binaybayan ni Frank. Isungay may ditoy. Madlaw tinagsakit, ta saan na ang maganas timangan. Ngam saan akas ta timadlaw ko kankwana. Narawat mat. Dagiti tinapay kan biskwit kat ibusan na. Kasla kanayon ang mabisin. Ha? Anya? Kanayon ang mabisin, kunam? Wan, iso amas daawak. Tikaan anak kat nakapsot. Ngam narawat. Kasta ka di? Apay akas na nagpanawan mo't dati boarding house. Ayan ni Bea. Awan mo't abong ti katre. Kat awan na iti gamit na dito eh. Ayan na nga ta. Inak man damagan iti landlady. Napanan nga ta ti danga. Ay, si Kamat bro. Long time no see ah. Dito'y kang agtrab-trabaho? Medyo igit ti syudad ah. Dito'y mat nga raw tayan ti bakante bro. Ano sana? Tay sumat ti pakaibatugan. Bro. Nagsina kayo ka din ka ni Bea? Diyan ka mo nung nakisina kanya. Awan mo't nga minan, iti abangan na akwarto. Saan ka din nga danak yaw? Diyan ka mo kinuha nung naganakin, wano saan pa eh. Hanggang naganak siguro na, kabulanan na ita. Binaybayam ka di manan? Ididakkelan ti tiyan na? Imbagak nga agawid iji balay na. Diyan ka mo nagawid. Taawan kat nga rodan iji boarding house na. Nagkita kami ka ni Frank iti may sa restaurant. Ijay gayam nga agtrab-trabaho.
Dinamag mo ka din no nagsikog kan naganak ni Bea? Wan ka no. Di na mo no naganak wan no saan pa'y. Kabulanan na kano itakat. No naganak man. Ayan nga ta ti ubing. Apay nga awan kadwa na nga ubing. Maamwak day ta. Babaan ka dagiti gagayam, kan amok iti ospital. Anya nga iti planom ita. Ituloy mo ka diti agrayo ka ni Bea? Amok pa nga umuna, no ayan ti ubing. Sige At dapay nas ka ng aramida ki di opisina. Ituloy na nga nga arman ni Bea. Saan ko ma? Apay nga'y amasaktanak. Gapo nga ta, taamwak alokwan ni Bea. Napahanak ijay papaabangan ti kapsat ko. Agpaiso ka no anagsikog ni Bea. Napan ka no naganak ijay ospital. Angam, ayan nga rod ti anak na, nana. Apay nga awan mo't kadwa na. Di ka no nagawid manipod ospital. Awan ka no mo't kadwa na nga ubing. Ayan nga'y nga ta ti ubing. Mabainak mo't amang damag. Taipeteng na asaan ka no anaganak. Anya kita saan anaganak. Kat imbaga dagiti kaarpad da akwarto anak sikog. Kan ko na ni Jared, anak kita da ka ni Frank. Kat imbaga ka no ni Frank, akabulanan na ita. Kung nagtumad, sana ka nagriraw. Nga iso idi dyan na sabat ko ang masikog. Ngam dinardaras na ti pimanaw. Dandanitan iti ospital apag jutyam. Ngam, di ka mat matagtagari. Anda ka di parikot mo. Awan mat. Nasakit lang amin ti ulo. Apay nga ron nga agtuloy ka no nasakit ti ulong. Ingkag pakita iti doktor. Kaduan ka. Unay matan tamapan iti doktor. Nasakit laeng ti ulo. Tadyak unay nakaturog. Apay adi ka nakaturog. Masapul ang maturog ka. Tag-duty ka kat nga rod. Tyak man amo. Agsisimparat sa ngamin ti mapampanunot ko. Masapol ana pintasak. Tapno maaramid ko ti plano kini Jared. Bea, ada ka di papanam? Ha? Agrobrobot ka man. Ako ha? Mapanak agaplay iti trabaho. Masapol ngagtuloy akmat laeng. Imbagan ka atag turpos kan. Ay, kaasi ni Apo, tana ikarkarigatak mat. Sumagmamanulaangan abulan, may saakton a nurse. O may tumat ni nanang ko inton graduation ko. Ay, umapalak. Ngamawan mabalin ko. Jakpay kat amu no anya ti kasasaad da ije balay. Ti amuda kat dakkel ti urnong mo. Dakkel siguron. O manay apagenrol mo iti day ti apa nagsasarat. Adda tao. Asino nga ta? Ay, inak man lukatan querido. Jared? Umunag ka. Imbag man ta si Marungkar ka. Ha? Nakasagana ka din ni Janet? Ha? Janet? Apay ni Janet? Mapa nag-duty. Isumat. Itulod ko pa'y ngamin. Sakbay nga inak matitipag-jutyak. Janet! Nakasagana ka din? Well, nakasagana akon. Mapanta ka din? Wan ko ma. Naisaganak mo tanti kotse. At dan ijeruar, iti igi ti kalsada. Kasta ka di? Bea, panawan da ka pa'y Tapno saan mo't amala daw ni Jared, iti trabaho na. Pimanodan. Nagmayat akitaan ni Janet ang naka-uniforme iti nurse. Agturpos ton. Idinto tamabayag pa'y kanyak. Makaturpusak pa'y nga ta. Aramatak ni Jared. Tapno makaturpusak.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napuluan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pimanaw na. Nagmayat akitaan ni Janet ang naka-uniforme iti nurse. Agtorpos ton. Idinto tamabayag pa'y kanya. Kayawak man ni Jared. Tapno aramata kat makaturpos. Asino ka di, ti kasasaom di tarwangan amang kitkita kada Janet kan Jared apimanaw. Ah? Ay, kuha. Itay kayo kadipay dita, nana? Ay kao mo, Michael. Nakita nga agsasao ka ngagmaymay samang kitkita kada Jared kan Janet apimanaw. Kanayon ka di nga itulod ni Jared ni Janet, nana? Wun nang runa no para rabi iti duty ni Janet. Ay mapansukunan ani Jared. Ay, imbag man. Madama ti intern na. Ngam, adda para sukon na. Nasingpot ngamin ni Jared. Naanos unay. Manmanaw tikas jay. Kunakit nga na ka dito'y. Mabalint yung munag. Saan ka nga am mo alalaki? Pumanaw ka dito'y. Di ka matam-am mo, hindi adda sarsaron no matampor. Sexy ka matita. Anya ko ma. Saan ko akayat ang makita day tarupan? Apay ko pati pa nagrupropak. Nagpatpatayam na ito akin na taer ini. Ita, kung na madimon kaya ta makita. Tarupam, nagpuskol unay. Nagturad kan. Tarupam ana taer ko nam taiso matipod no. Anyan ti makunam, nagsubliak manan dita kwarto mi ka ni Jared. Anya, agsubli ka dito ay. Ape asaan ama spilling day tarupam. Anya ka diti pagdandanagam. Pangaasi ko manana. Saan niyo ang pagsubyan ni Frank dito boarding house? Tapay. Imbaga na ka di agsubli dito. Day tamat timbaga na nana. Ay kat isupay mo't ati pagbayad na. Dahil ti boarding house laang ti pagtaudan ti kwarta. Kasano nana? Kasano ang maaramid ko ti panggapukin ni Jared? Noong dito ni Frank. Just kidding. Noomay, ay kat isupay aji pagbayad na. Ay kasapulak ti kwarta. Hello, asino ka di daytoy? Ospital? Okay. Anya ti resulta ti damdamagak? Anya? Kasta ka di? Naaramid na dayta? O sige, kat agyamanak. Bye. Asino ti nakasaom? Tauray kala na ikulang. Empleyado iti ospital. Amukon, no ayan ti anak da Franken Bea. Ayan ka no ti ubing. Inala ka no ti social worker. Adda pamalubos ni Bea. Ano adda mangampun iti ubing, kat ipaampun na. Anya? Ipadawat na ti anak na. Unay maten. Ipaampun na ti anak na. Nagpadaan da kan ni Frank, akabaalan da abaybayan ti anak da. Amo kon ti ayan ti anak ni Bea. Basang.
Anya ka diti amuyo, nana. Husto nga ta tinaala ni Jared nga impormasyon. Adda iti sidong ti social worker. Ije nga'y pagamampunan da iti ubeng. Kastamat lang timbagada ka ni Jared, nana. Ay, una yun ni Bea. Impaaywan na gayam iti social worker jay anak na. Siguro, kayat na nga ilepas ti panagadal na. Iso akas ti inaramid na. Matlagayam, apay nga rod ang nagpasikog. Ay, dangaki di ah. Kastan sa ti kunada anak kulaapan ti panunot na, nana. Kinulaapan ti taer ti lalaki. Saan aday ta ti rason? Numanakam ti tao. Nay, si kaabot ti masabat ko kaka. Nagpapukis kun pimintas ka mat. Aggraduar nga minin di anak ko, kaka. Masapul mo ta napintas ti tao tapno saan akababaen kadagiti daddo mga umatindar iti graduation. Ay imbag man tagturpusan di anak mo. Kaano nga tamot nga agturpos di anak ko. Madanon tulat tamat kaka. Basta igaed na ti agadal. Awan papanan na no di makaturpos tumait. Sapay ko ma, tapno addan tumot makuna adi-adal nga anak ko. Naragsak tirik na no addan makaturpos nga anak iti kulehiyaw. Ay, imbag pa ni Janet, graduar ka na lakay. Kaano nga tamot nga agturpos ti anak ta? Anya nga rod nga, awan ba't nga rod aramaten na akwarta? Awan ba't ti pakamo ano nag-enroll wano saan pa'y? Uray ko man nagawin. Sa nagsublimot laeng. Day tangarod kat. Masayangan siguro iti pagplete na, ta agor-ornong kat nga rod. Apay ati man la mailew. Saan kit din anagawid? Nayunak man ti ilutok amasida. Tapadigwak man ni Jared. Irugik ti mang baniit kan kwa na. Babaan iti kastoy nga aramida. Barang umasidag manan kanya. Napimpintasak matlaang ni Janet. Bea, apay ang nagadutin lutom amasida. Imbag no saan ang mabanglas dayta? Padigwak man mat ni Jared. Masiguradok akayat nat ipadigok amasida. Naggastos ka? Tapno ada ipadigom? Di mo kat inurnong ti kwartam. Apay, dakas ka di ti agpadigumat sagpaminsan? Saan na dakas? Ngam ado ti kwarta ni Jared. Kabailan na ti gumatang iti sidaan na. Idinto ta agor ornong ka iti aramatam. Maminsan laang mat. Saan mat aribo ti gatad na daytoy? Sikamot, Bea. Anya ti maipaikon ka. Rama naman mat to'y ipadigok. Naimas daytoy. Lading itak. Ngam kalkalpas mi ni Janet anangan iti restaurant. Amangan numabangles kat adda papanak. No kasta, saan mo nga awatan? Sayang lang numabangles kat nabsugak pa'y. Adda ngamin papanak. Papanam ka di. Mabalin ka di ti makilugan. Maipapan iti trabaho ti papanak. Mapan kami ije construction site kadag iti kakadwak. Saan kamat siguro ang mapan ije construction site? Kasta ka di? Ay, sige nga rod. Oh, kas lalik-lik-likan na. Sinalbag, pinagkadkadan na ti ipadigok kuman. Idi, kunam no aso asurot-surot no mapanak ije pagadalan. Ita, kaslamat balang anaatap ng asidgan. Oh, apay day ta malukong nga igam mo. Awan, adda pang ipanak. Ipan ko di tabangir a kwarto. Imbagada ngamin akayat da aramanan daytoy. Kasta ka di? Saan ka di ako nam ngayon kaagbirok iti trabaho? Mapanak inton madamdaman. Imbagkan ka tamapan ka manen ag OJT madamdaman. Wen, imbaglaangan.
Taadda para itulod kan para sukon kanyak manipod ospital. Kagap-gapong samat ijay syudad. Saan kan samat ang naglakaw? Napan ko inatindaran ti panagturpos ti anak ko. Naggraduaran ni Janet. Ay, kablaawan kayo ata nalpasan ti parikutsyaw. May san anders ni Janet. Hey, agyaman na kaka. Ay, umay kayon to ijay bala inton Domingaw. Tadamat pagsasangwan tayaw. Blowout na ka now. Laat ay bagak tungarod ka ni Dora, ading kaw. Namnamaam nga may kami ka ni Dora. Sige nga Rod, kaka. Talaga ka di asaan ka ama ka umay ije balay inton Domingo? Ada ka no partyanda nanang, kas blowout ko. Pasensyakan. Kayat ko ti umay. Ang mairan nga adda meeting mi kadagiti kakadwak. Ay, sayang. Kasta ka di? Imuna ni nanang anagawid. Tadapay nga min urnusan mi ije pagadalan, kunan ni professor. Inton maminsan langan. Tamapantan to agpasyar je balayo. Agreview ka pa'y mat, para iti eksamin nga ito yang ti gobyerno. Okay, ado pa'y mat nga aldaw. Imbaglangan taman nakaawat ka. Kunaklakit din no agpasugnod ka, tadyak makaumay iti aldaw nga ibagbagam. Apay ko mga agpasugnudak, kat ado ti utang ko kan ka. Ha? Anya ko matiutang mo kanyak ako nam? Tingay, kinaanos mo amang suksukon kan mangitultulod kanyak. Saan ang magatadan? Pakaragsakak dagijay nga inararamid ko. San nga utang dayjay? Ta saan mo matakinid daw? Nabayag adi ka nagaw-awid. Di ka kadimat agawid para iti blowout ko? Kaaldawan ti interview iti sarkak at trabaho. Sayang. Sigurado lakit di adamaganda ka datatang kananang mo. Pakibagam basitan ang naggiddan ti interview. Ibagam ang naawananak iti trabaho. Kit sabali mananda ito sarkak. O sige, ibagak to day takadagiti dadakkel mo. Agyaman nak. Ay, sayang tadyak makaawin. Maawatan ka, Bea. Ta importante mati aramidam. Sana bale. Addan tumot ti panagawid ko. Nagawid ni Janet na ag-blowout ka now. Imbag man, tadi ka mat nagawid. Adda importante nga aramidak ita nana. Ita ti interview para iti sarkak at trabaho. Nagiddan kayo idya naging role. Simadeng ka, taada sinurutam. Nagturpusa ni Janet, idinto tasika, saan pa'y? Adda nga min kwartada nana. Dagiti dadakkel ko ket awan. Nagsakit pa'y ni tatang ko. Iso ang kapilitan ang nagsardengak. Kano saan ka kumasimorot iti lalaki? Saan ka kumaana isagmak? Ay, sige nana, panawan kayo pa'y dito eh. Adda aramidak di takwarto mi kini Janet. Sinalbag amakit. Ang agpay sumit kit di tiimbagana. Day, apay ngay asana simburot ang nagawid ti anak ko balasang ko. Ada nga min interview da ita, nana. Naawanan iti trabaho. Iso pinadas na tinag-apply iti sa Bali. Kasta ka de. Ay na, kailiw ko una yun ti anak ko. Nabayag nga minin asaan ang nagaw-awid. Agawid tumutla siguro, nana. Sayang nga min, no saan amapan iti interview na. Ay, huwan ba't kit di Saan ang maawat, no saan nga agpa-interview? Bareng maawat, kat maadaan iti trabaho jay gayom ko, nana. Ikararag ko asapay ko ma, taagbaligi ti tarigagay na, amaadaan manen iti trabaho. Awan ita ni Janet na nagawin. Gundaway ko da ito'y ang mga ramid iti plano kini Janet. Iso da ita sumungan. Hello, Jared. Adda ka gaya man. Umay katamangan tan. Diyak pa'y ngamin nangan. Kalkalpas ko anangan. Kadwak dagiti katrabahwak anangan iti restaurant.
No kasta nga rod, saan ka pa yung umunag di ta kwartom? Agsarsarita na pa'y, tawan mo't ni Janet akasarita. Anya ka di ti pagsaritaan ta. Kaya't ko ti agkid daw iti dispensar iti inaramid ko kan kay ti kalabas. Naamiris ko, ama di ti inaramid ko. Nalipata kon dayjay. Tinulungan nak ni Janet anang lipat. Mabalinta mo't asubyan dagit jay, Jared. Anya ka di ti subyanta. Saan ka di nga adda idi panagayat mo kanya? Saan ko nga ilibak? Ngamjak kayat amaadaan ta iti relasyon. Taamangan no ited mo iti social worker ti anak tanto. O sige, panawon ka pa dito eh. Amuda ti inaramid ko iti anak ko. Dahito itinaganap ko gabay iti kinatraidor ko. Traidorak agayam. Traidorak ngay na. Traidorak nga na. Ti amuda kat ikagkagumak ti agadal. Ngam nakitin na kiti lalaki. Bea, anya ter aramidom dito salas. Agsangsangit ka mat. Ada kagaya man. Kumusta dananang? Amom, agdandanag da. No kasano ka no ama sa kayo ti talon nyo, ana isalda. Ikagumaakon ti ang trabaho. Tapno makaadalak, babaan iti bukod ko alingat. Saan ako namang traidor iti sabali at tao. Tapno lang ang magunod ko ti tartaligagayak. Anya ti kayat mo asawan. Anda nagkamalyak. Ngam iso ita ti makagapo. No apay nga ad-adda na iwawa. Ikarit, Janet. Agbalbaliw akon. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay ita alawas anapauluan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez. Kanto'y pagayam nyo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.